I want to talk about along the lines. We need to be spirit-filled. Also, I le whenga inga tuai. Na whaile atua I ona au auna. Ia e faamalosi, awa te whewhe, Ma ia, e savali au luma, ma ia sao pe ia sao, rau savali O, mai tātou whenga inga fau. Ele, toi whamaile atua ia oe, awa te whewhe. Ai e mana malama, le ua I eile anganga o le atua to tonu oe. Opo a Paulo, ele ia maile anganga ea, e whewhe ai. Ai nao mai ina ia alofa, faamalosi, mafaufau tonu. Amen.